U Diviću kod Zvornika, naselju koje se nalazi na obali Zvorničkog jezera, počela je realizacija 3 značajna projekta. Trebalo bi da se uredi dio obale, vodovodna mreža i asfaltira više ulica u ovom naselju. Projekte finansiraju grad Zvornik, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a dio novca obezbijedili su i mještani. Za brojne Zvorničane jedan od omiljenih kutaka za odmor jeste i obala Zvorničkog jezera. Ovog avgusta umjesto kupača na plaži su radnici koji su započeli uređenje dijela obale u dužini od 235 metara. Biće izgrađena kamena obala utvrda, a pored nje uređena i ozelenjena pješačka staza. Sad sam ja presretan da sam doživio da se ovo radi i unapređuje. Imamo ovu vodu, imamo čist ambijent i to, a nadamo se s ovom obalom utvrdom da će to još bolje izgledati kad se postave ovuda tratovari. Uporedo izvode se i radovi na uređenju vodovodne mreže. Stare azbestne vodovodne cijevi postaće prošlost, a budućnost kvalitetnija usluga, jači pritisak vode i manji troškovi. Za komplet naselje mijenja se voda, mijenjaju se azbestne cijevi koji su karcinogene. S obzirom na situaciju na koju su naišli na terenu, bar što se tiče vodovodnih cijevi, jer je to čitav lavirint isprepletano, jer taj vodovod je rađen prije 50 godina i normalno da će i ti rokovi biti probijeni, ali bitno je da se uradi. U planu je asfaltiranje više ulica u samom naselju. Uređenje obale, zatim ulica, sigurno da će jedan ambijent u samoj toj mjesnoj zajednici biti daleko ljepši i ljudi će se prijatnije osjećati, bolje, jednostavno bit će, mislim, život ugodniji i ljepši. Mještani Divića kažu da je jednako važno da se promijeni svijest građana. Očuvanje rijeke Drine i Zvorničkog jezera su od velike važnosti jer se radi o najvećem blagu koje Zvornik ima,